Kanti ke abantu bavakalise izimvo zabo ngemakwenziwe ukunqanda lomsinga wesibini walentsholongwane kweli kwikhasi lethu leWhatsApp. I think imneleli kuthi thina abantu fanele basithathe serious into ye-COVID, siyazi ba ikhona iphila kunye nathi, fanele basisenze wonke imiqathango ekuthiwe mayilandelwe siyilandele, because kaloku ngoku uba ngabana asizoyilandela sizavula zibhuqe, which is nakulo nyaka zayo sizawubona lento siyibonileyo, kuvalwe iibhizinesi ezininzi, kube nzima abantu bahlale ezindlini. Kube ngempela msakazi abantu abayilandela imigomo ye-COVID-19 kanti izinga labantu abasulelekayo liyanda kakhulu. Thina esisebenza nje ema-laboratory siyabona abantu baningi abathestayo bathole be-positive. Into efanelwa ukwenziwa ngurhulumente ngoku kukuba abuyisele amajoni apatrole imini nobusuku namapolisa kwezi ndawo zithengisa utywala, kubekho amaxesha futhi umuntu athenge ahambe. Urhulumente wenze indima enkulu kakhulu into ngokuxhomekeke kuthi ezandleni zethu basizikhusele kulo bhubhane we-coronavirus. Engikubonayo manje sekusele kithi njengabahlali ngoba uhulumeni ukwenze konke indlela yokuthi asiphephise kulesi sifo, futhi nathi siyasibona lesi sifo. Abantu iningi labo abasayifaki izamfonyo, abasayigezi izandla, abasasanitize. Mina ngokubona kwami into ezanqanda nje ukubhebhetheka kwalentsholongwane ye-corona ukuthi nje zivalwe zonke iy'poti, kuvulwa ama-body store, umuntu ethenge ehambe eyophuzela ekhaya, bese kuvalwa nogwayi. Abantu abakawiye kulo mkhuba ukuthi beshere usiklide wodwa, bebe bowu-5 bebhemisana usiklide wodwa.